Tubaye ikaze mwese mukomeje kudukurikira muherereye hirya no hino hatandukanye. Kuri uno munsi tugiye kugaruka kuri byinshi bimaze iminsi bivugwa muri Tanzania. Turaganira ku ngingo zitandukanye ariko turagerageza kuganira mu ncamake. Muri studio ntago ndi njyenyine, nitwa Tuyisenge Chrétien, ndi kumwe na mugenzi wanjye Kariste Mutabazi. uyu ni mugenzi wanjye akorera igitangazamakuru cy'Ikizamini TV. Ngira ngo musanzwe mukimenyere ni televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye by'ubwenge bicukumbuye. Ubwo niwe tugiye kuba tubana kuri uno munsi muri iki kiganiro. Ngira ngo ntabwo turi buze kwibanda ku bintu byinshi bitandukanye ku buryo byadutwarira umwanya, ahubwo tugiye kugaruka ku irahira ry'umukuru w'igihugu cya Tanzania kuri uno munsi, nibwo yarahiye akarahirira mu kigo cya gisirikare nyuma y'imvururu zigiye zitandukanye zavuzwe muri iki gihugu guhera ku itariki 27 ubwo amatora yari atangiye hariya mu gihugu cya Tanzania. Imyigaragambyo ndetse n'ibindi bitandukanye byose bikaza kuba bigwiriye iki gihugu cyari kimaze imyaka myinshi nta mvururu zibera muri iki gihugu. Ndatangira mbaza mugenzi wanjye Kariste, ibi bintu wabibonye ute mu gihe kitarengeje nk'umunota umwe mbere yuko dukomeza? Nkurikije ukuntu amatora yo muri Tanzania byagenze, ngira ngo uyu Samia Suluhu arimo ayobora icyuho cy'uriya mu perezida witwa Pombe Magufuli. Ngira ngo ibintu byatangiye guhinduka ubwo uriya mu nyarwenya akaba umuririmbyi witwa Diamond uvuga yuko arashyigikiye umuperezida witwa Samia Suluhu, ubwo abaturage bari batangiye kumwinubira ati ibyo bintu urimo byihorere, ndetse abaturage bitewe n'ubwishi bwabo ukuntu barimo barahakana uyu muperezida w'umugore urimo urabayobora muri iki gihe, bakavuga ati Diamond niba byinjiyemo umwinfluencer ukomeye hano kuri social media. Nyuma abaturage baramwinubira, ngira ngo uzi yuko yahungiye muri Kenya. Hanyuma duhereye ku itariki 27 ubwo amatora yatangiraga, wabonaga yuko abaturage bishimiye gutora abandi bantu bahanganye n'ishyaka ririho kuri ubutegetsi. Yego, hanyuma bona ko bishimiye gutora irindi shyaka Samia Suluhu atarimo, gusa ntabwo byabashe kugenda neza ubwo abandi batangiye bamwe kabihanganye bafite ijwi rikomeye ku baturage birushwa ukuntu byagiye bigenda kugeza n'uyu munsi wa none. Ngira ngo ariko hagati aho ngaho ni ibyavugwaga, ariko wenda biragoye kuko muri iki gihe na internet mu gihugu cya Tanzania bayikuyeho, ariko ngira ngo wenda abadukurikiye barimo baragenda babona video y'uburyo umukuru w'igihugu yaje kurahira. Ni ibintu bisa nkaho byaje huti. Bamwe bari mu mihanda, abandi barimo barigaragambya ibintu bimeze nabi mu duce tumwe na tumwe, ariko umukuru w'igihugu ngo yatsinze amatora ku kigero cya 90. Icyo kintu rero, icyo kintu cyo kumva ngo perezida yatsinze amatora, ngira ngo abari kwigaragambya mu mihanda birimo bajya bavuga ati dusubiza igihugu cyacu, ntabwo ukwiye kutuyobora. Ahubwo igitangaje niba yaratowe n'amajwi 99 n'ibice 96 n'ibice 99, uze kongera urebe kuri ekran ndakeka biriho. Hanyuma ubwo bakibaza ni gute abantu barenga 60% mu mihanda bigaragambya ngo duhe igihugu cyacu kandi atowe abantu barenga 90%. Ni ikintu abaperezida ndetse n'ibindi bihugu bari kwibazaho, niba ari ibice bingahe ari byo byatoye abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu, ugasanga ahubwo bari kwigaragambya baruta 1/2 cy'igihugu. Internet barazifunga kugira ngo amakuru agenda acicikana ataza gutangazwa, kugira ngo batabona cyacu dusubiza igihugu cyacu. Operation zo kurahira uyu munsi ku itariki 3 hanyuma ubona yuko uburyo yarahiye ngo ureba video abatojya avuga ati dusubiza igihugu cyacu. Operation zo kurahira uyu munsi ku itariki 3 hanyuma ubona yuko uburyo yarahiye batangiye mu gitondo cya kare cyane hanyuramo drone mu kirere bareba niba hari umuntu ucaracara ahantu aza kurahirira. Hamwe bagenda bahabeshya yuko ari burahirira ahantu hamwe, ndetse nta nubwo ari we yarahiriye. Amakuru agenda ahinduka buri kanya
ngira ngo uzi yuko yarahiriye mu kigo cya gisirikare, ibintu bidasanzwe bibaho, aho iyo umuperezida ubundi yatsinze tugende nkano mu Rwanda, duhurira muri stade, buri muturage akaza yishimye, ariko urebye n'ukuntu abaturage bari kwikiriza indahiro ya Samia Suluhu, ukuntu bari kuyakira, ubona yuko nabo batishimye rwose. Yego, urakoze cyane. Ubwo dukomeza kureba uko igikorwa cyagiye kigenda, hari abantu benshi bakomeje kugira ibibazo, bakibaza bati ese uyu muyobozi n'ubundi ukomeje kuyobora iki gihugu cya Tanzania, Madamu Samia Suluhu Hassan, ese abaturage bazabasha kumwibonamo gute? Bisa nkaho ku buryo bumwe wavuga ko ari igitugu, asa nkaho agiye abaturage bamwe batamushaka, ndetse abandi nabo ukabona baramushaka. Ni ibintu bisa nkaho bivuguruzanya, ariko ubwo nyine tuzagenda tureba uko ahazaza ko bizaba bimeze. Ku kibazo cya nyuma dusa nkaho tugana ku musozo, ko ntabwo tuza kuganira ibintu byinshi cyane. Abanyatanzania by'umwihariko abari ibyamamare muri rusange, twagiye tubibona kenshi muri politike, bikaza bikavuga ko bishyigikiye abayobozi runaka. Wowe ubifata ute iyo ubonye ibyamamare bijya muri politike byaba bisanzwe biri mu myidagaduro? Ngewe ukuntu mbibona, buriya ubona yuko ibyamamare ni inkingi za mwamba buriya z'igihugu, n'abifuza bakomeye bakurikiranwa n'ingeri zose, abo hanze mu gihugu, ndetse ngira ngo ubizi yuko internet nicyo kintu ubundi banahereyeho bafunga, kuko bazi yuko aricyo kintu gifite agaciro ku banyatanzania bose. Ariko turebye nk'ukuntu ibyamamare bigenda byivanga muri politike, ugasanga nka Diamond, rimwe ukumva ngo Konde Boy, ibintu nk'ibyo usanga habaho ayandi maboko cyangwa izino operation z'uburyo bakomveka nk'umuntu akaba yakwinjira mu buryo bwa politike. Ngira ngo mu byatumye Diamond ahunga igihugu n'ibyo ngibyo birimo. Yego, ariko buriya abasitari mba numva kenshi batakwiye kwivanga muri politike, kuko niba umuturage bitewe n'icyo ashaka n'intego y'umuperezida ndetse n'imigambi ashaka kuzageza ku gihugu, mba numva ahubwo iyo umuperezida yatowe nta kibazo cyabaye, ubundi abaturage ntabwo bajya bigaragambya. Ariko iyo urebye usanga ahubwo ubwinshi bw'abantu barimo bigaragambya, abasirikare barasa rwose, ntibatinya kurasa. Nyango hari akavideo wigeze kubona mu gitondo ukuntu bari kubakorera, usanga habaho ayandi maboko cyangwa izino operation z'uburyo bakomveka nk'umuntu akaba yakwinjira mu buryo bwa politike. Ngira ngo mu byatumye Diamond ahunga igihugu n'ibyo ngibyo birimo. Yego, ariko buriya abasitari mba numva kenshi batakwiye kwivanga muri politike, kuko niba umuturage bitewe n'icyo ashaka n'intego y'umuperezida ndetse n'imigambi ashaka kuzageza ku gihugu, mba numva ahubwo iyo umuperezida yatowe nta kibazo cyabaye, ubundi abaturage ntabwo bajya bigaragambya. Ariko iyo urebye usanga ahubwo ubwinshi bw'abantu barimo bigaragambya, abasirikare barasa rwose, ntibatinya kurasa. Nyango hari akavideo wigeze kubona mu gitondo, hari bamwe baba barengana, kuko mu myigaragambyo hajya habaho ibintu byinshi, hakabamo gusenya no kwangiza ibikorwa remezo, hakaza n'ubujura n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero uwafashwe arabihanirwa, agomba no kubiryozwa. Muri make birashoboka ko haba harimo abarengana cyangwa batarengana, nicyo kibi nyine cy'imyigaragambyo. Impamvu nashaka kukubwira kuri iyo ngingo, ese niba koko hari mu buryo bw'amatora ari diplomasi, kugira ngo mugenda mubibona niba ari demokarasi imeze neza, gute habaho kwigaragambya k'umubare munini w'abaturage ugereranyije n'abaturage batuye igihugu? Nyanga icyo kibazo mba nibaza, ukuntu umubare munini w'abaturage wigaragambya, hanyuma umubare muke ugasanga niyo wenda ushyigikiye perezida. Ntabwo wenda ngira ngo icyo kintu niyo mpamvu nyamukuru ituma, ngira ngo wigeze ubona amatitre menshi bajya kufunga n'ama VPN bavuga yuko rwose igihugu cyafashwe n'impande zitarizo, cyangwa impande zishyigikiye Samia Suluhu, uyu mudamu rwose urimo uyobora iki gihugu cya Tanzania.
yego. Tugana ku musozo noneho, iki ni ikibazo cya nyuma mbere yuko tugana ku musozo. Nta bihugu twigeze tubona byitabiriye umuhango w'irahira ry'uyu mukuru w'igihugu. Mu mboni zawe nk'umusesenguzi, ni ibintu wakiriye gute? Urabona diplomasi n'umubano hagati y'ibihugu bizagenda bite, dore ko na Tanzania iri mu miryango igiye itandukanye muri East Africa, muri SADC, hakagombye kuba hari ibihugu nka South Africa, yego, n'ibindi bitandukanye byakagombye kwitabira uyu muhango. Urabibona ute kuri diplomasi y'imibanire hagati y'ibihugu byombi tugana ku musozo? Ibintu muri make nk'uko ubibona, urabona ko ari ibintu bidasanzwe. Ubundi igihugu cya South Africa, igihugu cya Kenya, igihugu Rwanda byakabaye bundi biri kuri uwo munsi w'indahiro y'umu perezida, ariko igitangaje nta n'umwe bigeze batumira muri uwo muhango wo kurahira kwa perezida. Wenda ku mpamvu z'ibindi bihugu wenda tutinjiyemo cyane, wenda nutegura ikindi kiganiro tuzabivugaho, ariko igitangaje ni uko nta muntu bigeze batumira ngo aze kuza muri uwo muhango, wenda byanga ariko bamutumiye. Wenda Kenya niyo yageze kwandika ubutumwa mbwa ati tugushimiye uburyo ki ibintu birimo biragenda, ariko ubona yuko harimo ayandi magambo nyine atangaje tu, ariko ukuntu bimeze nta gihugu na kimwe bigeze batumira, kandi byakabaye ibyo bya mbere byatumiwe, ari nabyo hanini uwo muhango uri kwibandaho, babamurika uburyo ki iyo ndahiro. Muri make iyo ndahiro ni yabari abantu bari muri iyo kampisi y'igisirikare, aho Samia Suluhu yagize nabo yatumiye bake cyane abaturage, neza gushyiraho ayo mashusho kugira ngo baze kwibona amashusho y'abantu bitabiriye indahiro, abenshi ni abasirikare. Yes, ngira ngo ni ubusesenguzi bwa mugenzi wacu Callixte Mutabazi guturuka ku Kizamini TV. Ngira ngo mwajya hano undi mugakora subscribe tugakomeza kubana. Ubwo nibyo ngibyo biri kuvugwa muri Tanzania. Muri Tanzania nibyo ngibyo twatubabwiyeho. Tuzajya dukomeza gukurikirana amakuru n'ubundi atandukanye ahangaha kuri iyi sheni ya Gaida TV Rwanda. Reka dusoreze ahangaha, ariko dusabire abaturanyi kongera kugaruka mu mahoro n'umutekano ngo bahoranye. Uriya Tanzania ni igihugu cyahoranye amahoro kuva kera cyane rwose, kuva aho Mwalimu Nyerere Julius yatangiye kuyobora kiriya gihugu. Ni igihugu cyatangiye rero kugira amahoro na diplomasi ku buryo buhagije, ahubwo bitangiye guhinduka ejo bundi. Reka dusabire abavandimwe rero kugira ngo ibintu bigende neza. Reka ngushimire cyane Mutabazi Callixte kuba wabanye natwe kuri uno munsi. Murakoze cyane.